Tawfiq abi Nigmanjanov. Siz ağaç bilen işleysiz değil mi? İyi edi. Mana bunda Stolyar, polotnik, жестянщик. isterler bunda. Ulan özünüzde sadığız indi. Ага, ularga beş. Aa. Şolar bilen заниматься etip жасап indi mine. Neçe yıllar indi şugullanasız bunun bilen? 90-cı yıllardan beri indi. Oo. Әткей öğretip kaldırdı indi. Әткey doğru polotnigi. Eye. Anan Ondan öğrendiniz indi. iyiydi, o öğretti. Siz kim bulmuş adıgısın bu ay? Pensiyaya kadar. Ben pensiyaga 22-ci zavodda işledim. Kazanda indi. Kazanda. Eye. Ondan sonra Vladivostok'ta transportный flotта işledim. Ben 4 yıl, 3 yıl, Oo. 3 yıl İngilizce. Ondan nişik var öyle tağan. Onda başta службаға Тихоокеанский Aa, флотта şu служить мен еще. Aa. Сонан соң контракт bilen kaldım indi. 4 yıl transportный flotта işledim. Hı hı. Енді қайтқашанлары 30-ға жетіп келіп, үйленерге керек. Eye. Үйленбейше болмай. Үйленген шейін заводта işledim 22-ші заводта. Eye. Anan mında ola qaytdığız indi. Қайтпадым әлі ауылға. Заводтан шығанда теге 90-ші жылдарда, нашар уақытларда сол мына бұл строительство білен заниматься ете баштадым. Бригадалар білен жүрдім мен. Aa. Көп кішілерге ызбалар, нелер. Eye. Şunun bilen naqattığız indi. Енді анары пенсияға шыққашқа бек жүрісі келмей, в основном ауылда халыққа болушам енді мен. Көбісі келелер мені. Siz köpürek nasıl yaşıyorsun? Bütün üstünde. Ызбада нәрсе бар, фундаменттан алып іске. Eye. Ağaçtan siz köpürek nitesinde. Ағашта, мена әлі нәрсе разница жоқ еді. Ағаш. Yani bunu da uzun süzüldü de. Мына бұда пеш бәрі салам енді мен. Bu kişi size Любой пешні. kişiler size müracaat ettiler değil mi? Şimdi Италар енді кімге керек, қазір в основном көбісі мына мындай шашлык пішіруге, коптильнелер, русский пешелер сала башладылар. şoy mu? Иә. Модаға кіріп кетті, Теге традиция қайта что ли. Пеште біліп пішкен бәріш, типа, кәмілет. Өзерін тігі қожалықларында енді. Енді плитада пішірген басқаша бейт енді. Үлгенкейлер пішіреді лебейт. Şimdi может ашып қараған бар. Соны пеште, міне, именно соның үшін жасатылар. Көбісі. Mesela uzun yasadık değil mi bu meşana тоже? Ну, бұнда бүтін әйбір өзіне келдірейін. Ben bunda o yakını salsam uzak var. Кірмі кел. Bu яқтайын, міне, утрасы. Beş uzun salıp çıktığız şimdi. Bu яғын енді. Evet. Bütün ayıbının uzun şey sizinde. İyi kızı da yasaksızdır indi uzunuz. Бұдайды енді өмірлік мечтай, ол не сондай баталар бар. Şoy mu? Конечно. Мечтаны интегаз инде. Мечтаны воплотили в жизнь. Мечтаны оплатил, әлі вақт етлер көп. Порядок полностью жетмейді әлі. Әлі мұнда жылы Мостровскийда енді, міне. Bu kışkını şey tamam evreyi mi? Мына да заготовкалар көрем. Bu орындық mı? Bu скамейка была, беседка бар. Скамейка. Анысыға бірәсін заказ айттым мısın? Өзіңіз просто ясыз мı? Түгіледі бұл, міне. Өзіңізге? Ясап бітірмеген, онда біргіле скамейка. Тәлегенде тағы мұндай шеу керек әлі. Сіз бұл тақтыларын қойын аласың? Бұларды мен орманнан выписывать етем, ағаштарды жардырам енді. Шой mu? Şöyle заготовкалар koyasız, ясыз. Bu ne sayıda kısım bulasın bu? Орындықта скамейка? Мысы скамейка отыра тұрған, мысы спинкалар бар. Bu оборудованиелерni o'zingiz oldingiz tutdi. Қача? O'zingiz oldingiz mi bu оборудованиелерni? Оборудование өмір бойы жиылайын, мына шулы. Şunu көптен школамыз битне. 90 жылдары. 90 Инде инструменттар жоқ, қарасana. Bu da неше көргәзмә шекелле. Нәрсә генә Вақ жоқ. тиекті тауып отырып болмай бейт. Бұл құл астынан не бүтін әйбері. Бұлай үйгіздегі бүтін басқышлар, нелерін өзі жасады ғой? Шығамыз, Мына басқыш. Бұл чисто өзі жасады ғой, мұна? Да.
Boy Чисто deyip. ağaçtan tışladığız indi. Zıvada nese yasalgan bitinisini özüm yasayım. Eskiden başka kurteten çok kişiye faydası da diyordu. Soy mu? Просто перегородки ясыйлар, onlar шкаф kupılar alalar. Ana bunda gördün mü? Şkaf da şunda. Şoy yasadık değil mi? İyi, gördün mü? Как будто стена da Şkaf falan götüre gerek mi? из шкафта. Ne? И то bit bana bunda evir koyarlar bitirimizge gerek. Şu. Çok kişilerden şu şkaflarını bana тоже yasadı. Almaz minnetini yasadı. Ne kadar kirar oldu. Aslında başka kirar değildi. Yaxşı. Siz bunda bu uyunda köptenin yaşaysınız bunda? Bunda 10 yıllar var. 10 yıllar. 10 yıl. Bu erkekten kalkan Bu ekranı yasadığınız ne bunu ağaçtan faytırıp? Da, ben aşık meşaşlardan вообще. Başka kuhneler neler. Onları bunun taraftan ana Rama evet ana umartalar duruyor. O bana qarab turasınız da umartılarını. Ne diye bağışıyorlar mıkan diye. Hayır, o İtalya. Ağaç bütün sırada gipsen kartonu yerde yine ağaçlar. Bu nişap bu işe tıksızsın bana. Bana hikmet etse de. Bu материал bana bu dikişekler kup kala. Ana da söyle zıra katırma. Onları ne? Bana hiç motor da тоже ben bugün alıp da bugün işlemeyim diyetliyim. Benim başta yürüyor ama ben biraz yürü başta. Ben bu işlerge gerek, bu işlerge gerek. Onları indi. Şunu bundan neyim de işlep koyar mıyım? Все понятно.